Ćao ljudi moji, imamo danas na kanalu Ivan Nikola. Danas snimamo Age of Civilizations. Danas vraćamo Kraljevinu Jugoslaviju. U sljedećem videu, ako budemo sakupili 3 lajka, vraćamo Srpsko carstvo. Igra. Nova igra. Vreme će da bude moderni svet. Čitajte scenariju. Evo ga, scenarij se učitava, tako da ćemo mi za nekoliko sekundi da počnemo da igramo kao Srbija. Evo ga. Evo je Srbija. Šta mi to vidimo ovde? Ovo tu ćemo lako rešiti. Baš lako. Evo je Srbija. Igraj kao Srbija. Evo igra kreće. Prvo ćemo ovde malo da regrutujemo vojnike. Tačnije, samo ćemo da ih pomerimo. Ovo ćemo da namestimo troškovi malo više. Malčice. Roba na ovoliko. Investicije na ovoliko. Posle toga ćemo ovo tehnološki poeni. Rast populacije, to je najbitnije za sad. Posle toga idemo održavanje vojske, to će da bude na 10. Posle toga 1, 2, 3, 4, 5, 6. I istraživanje će da bude na 5. Tako. Idemo sljedeći potez. Prvo ćemo da osvojimo ovo tu stvorenice. Ovo čudno stvorenje. Sljedeći potez. Sad ćemo malo da se štekamo, tako to. Parice. Sad ćemo da potpisujemo i paktove o nenapadanju, mirovne pregovore, bla bla bla. Ko mi je ovo poslao? Botswana, baš briga. Benin, dobro. Idemo kod Bosne i Hercegovine. Pakt o nenapadanju. Pakt o nenapadanju s Bugarskom. Pakt o nenapadanju s Rumunijom. Pakt o nenapadanju s Mađarskom i Grčkom. Možda i sa Hrvatskom, za svaki slučaj. Tada, idemo sljedeći potez. Svi su prihvatili pakt. Evo, ovo su naši prijatelji, tako da se kaže. Ovi zeleni su naši prijatelji. Posle toga idemo ovdje da regrutujemo vojnike. Svih 1189. U sljedećem potezu napadamo južnu srpsku pokrajinu, koju su ovdje odvojili. Pošalji uvredu, bre. Sljedeći potez. Ko neće da poboljiš odnose s nama? Gde si pošao, brate? Objavi rat takozvanoj republici. Ajde, vojnici, možemo mi to. Rešite je, pobedite je. Jer oni su deo Srbije. Ajde. Dobre, osvojeno. I sad ću kao najbolji diplomat na svetu tražiti sve. Ama baš sve. Pošalji zahteve. Da, sljedeći potez.
Tako da smo ga osvojili. Poslao sam zahtev, oni su prihvatili. Ma sve moraju da prihvate šta im ja kažem. Nema šta. Dobro, ajde ovdje ćemo da obučemo malo vojnike. Taman, sljedeći potez. Evo ga, ovdje ćemo vojnike malo da pomerimo iz Prizrena. Tu kod Leskovca pomerit ćemo 344 vojnika i regrutovat ćemo 195 vojnika. Sljedećim potezom napadamo Makedoniju i vraćamo Kraljevinu Jugoslaviju. Žao mi je Makedonija, ali gotova je za tebe. Ovo je Srbija trenutno. Znači još malčice da se proširi. Ajde, osvajajte Skoplje. Mora da bude naše Skoplje, morate padne. Ako Skoplje padne i Makedonija pada. Znači pobedili smo. Ajde ovih 1101 vojnik ovamo. Vojnici ovamo. I sljedeći potez. Da vidimo da li smo dobili. Osvojeno i osvojeno. Bravo! Bravissimo ljudi! Makedonija osvojena. Pošalje zahteve. Da. I sljedeći potez. Ide napad na Crnu Goru. Žao mi je Crnogorac, ako neko gleda ovo, da se zna da ovo nije politički video, nego samo igrica. Dobro, ajde dalje. Sad ćemo malo da sačekamo da ovi vojnici dođu. Tamo ćemo 0 ipak da pomerimo. Žao nam je Crna Gora, ali ovo je moralo da se desi. Da, ovako izgleda Kraljevina Jugoslavije. A zašto ovaj deo Makedonije nije? Pa dobro, to jeste ipak deo Kraljevine Jugoslavije bio. Mi znamo. Evo, ovako izgleda. Fali mi još ovo. Lako ću da se osvoji. Objave rat Crna Gora. Ponavljam, ovo nije politički video, ovo je samo iz zabave. Dobro. Briga me. Ljudi su krenuli na deo Crne Gore. Evo 2377 vojnika, što je baš puno kod nas u igrici. I Srbija je pobedila Crnu Goru. Mirovni pregovori, hoćemo sve. Napokon izlazimo na more, ko što vidite. Pošalji zahteve, da. A sad ćemo ovdje malo da se naoružamo kod Bosne, jer nećemo da napademo. Ne, Bosanci, nećemo. Ne, nije to, ne. Neću da vas napadnem. Ko vam je to rekao? Lažu. Neću da vas napadnem. Neću, malo sutra. Mi smo spremni da napademo ovdje Bosnu, tako izgleda bar, ali u stvari uopšte nismo spremni. Ajde gore, kod Srbije. Sad ćemo malo vojnike da pomeramo. Tamo 1050. A ovamo, dole, 1348, može. Idemo u sljedeći potez. Rumunija, diplomatski odnosi su prekinuti, baš me briga. Nije mi ona bitna, bitni su mi ovi ovdje. Sljedeći potez. Došli smo malo do Grčke, ali nema veze. Obuči. Evo 1331 vojnik.
Tačno 35. Dobro, taman. Idemo. Objavi rat Bosna i Hercegovina. Tamo ćemo 500. Ovamo ovoliko. Ovamo ovoliko. Ovamo ovoliko. Ovamo ovoliko. I ovamo ovoliko. Sljedeći potez. Mislim da je Bosna osvojena. Osvojeno. Osvojeno. I osvojeno. Bosna će da bude pobeđena. Još malo nam fali i stižemo do kraja. Bosna izgleda da pada. Osvojeno, osvojeno. Šta bre? Dan. Bosanci i dalje vam nema spas. Stvarno nema. Ok, ovo je, znači Bosna je osvojena već. Nije se oslobodila. Ona mislila da jeste, ali ipak nije. Mirovni pregovori s Bosnom i Hercegovinom. Taman mi je ostalo. Pošalj zahteve. Sljedeći potez. A sad ćemo ovako. Saloniki ćemo tu da premestimo. Pomere veliko vojnika ovamo. I sada ne idemo na Hrvatsku, da se zna. Sad idemo na neku drugu zemlju. I to ovamo zemlju. Dan. Samo da svi vojnici dođu kao ovamo. I možemo da napadamo Sloveniju. Evo, 4257 vojnika. To je baš puno. A sada imamo zahtev za trgovinu. Dajem vam zlato, ja ovoliko. 4267 zlata. A vi mi date vojni pristup. Pošaljemo ovo u sljedeći potez. I mislim da će da prihvate, moraju da prihvate 100%. I Hrvati su prihvatili. Sad idemo preko Hrvatske. Objavi rat takozvanoj Republici Sloveniji, koja postoji. Normalno. Idemo na Sloveniju. To će mi malo pomoći, jer ćemo moći da napadamo Hrvatsku za 2 dijela. Bar tako ja mislim. Osvojen, to će da bude osvojeno i ovo će da bude osvojeno. I cijela Slovenija je osvojena. Mirovni pregovori sa Slovenijom. Zahtevamo sve, ama baš sve. Pošalje zahteve sljedeći potez. Srbija trenutno izgleda ovako. Samo nam fali Hrvatska da se spoji, vidi. I bit će sve na svom mjestu. Znači ove vojnike da pomerimo ovamo. Baš sve. Ovo ćemo da regrutujemo 1000. Ovdje ćemo da regrutujemo 1000. Ovdje toliko koliko nam stane. Pa ćemo da pomerimo vojnike ovamo. Idemo, ajde. Krenite vojnici. Vojnici su krenuli. Evo ih, svih 2872 vojnika je stiglo do Ljubljane, glavnog grada Slovenije. Tako da iz glavnog grada Slovenije se neće vršiti glavni napad, nego će iz ovog dijela ovamo da se vrši na Zagreb, Maribor.
pakt o napadanju s Bugarskom, pakt o napadanju s Grčkom, pakt o napadanju sa Hrvatskom, pakt o napadanju s Mađarskom, pakt o napadanju sa Rumunijom, što ne možemo da pošaljemo. Sljedeći potez. Svi su nam prihvatili, a sad ću i Rumunima da pakt o napadanju i ne možemo da poboljšamo odnose, nema veze. Rumunija molba je odbijena. Dobro, nema veze, ako nas oni budu napali, mi ćemo tu da budemo već spremni. Ne, ipak nećemo tu da stavimo vojnike. Nećemo da pomisle oni vidi, spremujemo se za napad. Ajde, mi ćemo sad da se regrutujemo. Nećemo da ih napadnemo. Jedan manji napad će doći iz Budve i Trebinja, koji će biti upućen ka Dubrovniku. Sljedeći potez. Da, Dubrovnik. Obuči 2731 vojnik, 723. Svoji vojnici idu ovamo. Sljedeći potez. I stigli su, sad ćemo malo vojnike ovamo. I ja mislim da sam završio svoj posao. Da sada možemo da im objavimo rat. Objavi rat Hrvatska. Ajde, možemo ovo da pobedimo. Znači, moramo. Ajde, samo još ovaj napad ako prođe. I ako mi budemo igrali prvi, to će biti šlag na torti. Jes, igramo prvi. Jes, osvojeno. A u brata li je bila laka da se osvoji Hrvatska? Ne znam zašto toliko. Sad ćemo napadamo Rumuniju. Jer ima velike strepnje ako nas ona napadne. Mirovni pregovori s Hrvatskom. Hvala vam što ste gledali kako se vraća Kraljevina Jugoslavija. Napašćemo Rumuniju isto u ovom videu. Možda i ne. Ja mislim ipak ne. Nećemo. Sada ćemo da formiramo Kraljevinu Jugoslaviju. Kraljevina Jugoslavije je formirana i naš posao je ovdje završen. Hvala što ste gledali ovaj video. Naravno, ostavite like i šerujte ovaj video i naravno subscribeujte se na naš kanal. Ako hoćete da nastavimo 3 lajka, please da bude 3 lajka, i ako bude 3 lajka ide povratak Srpskog carstva. Znači ne zaboravite, delite, lajkujte i subscribeujte se na kanal i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!